Ignacio, good morning. How are you doing? Hey, how are you? Nice. You're fighting in an enemy crowd against Rafael Fiziev, who's number 11 in the rankings. What's your thoughts before the fight? Now I'm just excited, just being in the octagon with Rafael Fiziev is an honor for me. I've been watching him since he got into the UFC, I'm a striker too, so I always like to see strikers doing their thing. So, yeah, no, it's a great honor, and it means a lot to me because the UFC, it's seen I'm ready for it, and I love it. Right, and also you pulled out to bring the fire in the cage. What's your expectations about the fight? You see the stand and bang, or what's going to happen in your mind in the fight? I'm a striker, he's a striker, we are really explosive. I think we're gonna stand and bang in the middle of the octagon, That's what the people wanna see, and that's what we're gonna give to them. And one last from me, I see what you're wearing. This is hidden, but I see. What brand is it? Well, not too many fighters are wearing the Adidas T-shirts and all the stuff. Is it like the best brand for you, or what's behind it? Behind the Adidas? I see what. Yeah. You're asking for the brand on my T-shirt? Can you say it? Yeah, it's Adidas. They've been supporting me a little bit, so yeah. You like it? Great, thanks. Sual verildi ki, sən rəqibin Rafael Fiziev 11 nömrədir. O döyüş haqqında ümumiyyətlə nə düşünürsən? O qeyd elədi ki, mən ümumiyyətlə Fizievin döyüşlərinə baxmışam və çox xoşbəxtəm ki, belə bir rəqibi mənə veriblər. Mən məsələn ayaq üstə strikerəm, ayaq üstə döyüşməyi xoşlayıram, Fiziev də ayaq üstə döyüşməyi xoşlayır. Ona görə mən düşünürəm ki, bizi çox baxımlı bir döyüş gözləyir və oktagonun mərkəzində biz vuruşacaq, ayaq üstə vuruşacaq. Hello, Ignacio. Welcome to Baku. So your height gives you an advantage, I guess, but Fiziev's shorter frame gives him advantage to try for takedowns. Do you have any thoughts about it? How will you defend yourself from this? I just said it, I'm gonna stand and bang in the middle of the octagon. If he decides to take me down, it's gonna be his end. My grappling and my jiu-jitsu is another level. I train with Bilal Mohammed. I'm the best of the world. I got the best jiu-jitsu coach, who is Alberto, and I'm ready. I think if he decides to take me down, it's gonna be just a short fight. Sual verildi ki, ümumiyyətlə sən üstünlüyü odur ki, sən hündür boysan, Fiziev isə əksinə balaca boydur. Ola bilərmi ki, Fiziev sənə qarşı takedown, səni parter aparmaq istəyəcək? Ignacio bildirdi ki, mən oktagonun mərkəzində dayanacam və Fizievdən gözləyəcəm ki, döyüş ayaq üstə geçsin, çünki biz ikimiz strikeri. Amma siz bilirsiniz ki, mənim grapplingim, mənim güləşim başqa səviyyədədir. Çünki mənim məşq yoldaşım Bilal Muhammaddır və siz bilirsiniz ki, o necə grapplerdir, necə güləşçidir. Ona görə mənim üçün bu problem deyil ümumiyyətlə. And the second question is, watching Fiziev's past fights, like with Gaethje and the other ones, what weaknesses did you see in him, and how do you plan to exploit them? We've been watching a lot of his fights. I think his striking is top level. But I think whatever he's good at, I'm way better than him. I got more weapons. I got more ways to knock you out, and that's what I see on him. I don't see a downfall on him, but I don't see a weakness on him, but I see that I'm way better than him everywhere. Sual verildi ki, siz Fizievin son döyüşlərinə, xüsusilə də Justin Gaethje'yə qarşı döyüşlərə baxmısınızmı və ümumiyyətlə hansı zəif cəhətləri görürsünüz? Ignacio qeyd edir ki, biz bir çox döyüşlərinə baxmışıq və mən ümumiyyətlə zəif cəhətlər haqqında danışmaq istəmirəm, düşünmürəm ki, onlar var, amma çünki o top level döyüşçüdür, yüksək səviyyəli bir döyüşçüdür, amma mən sadəcə düşünürəm ki, mən ondan daha yaxşıyam. Ignacio,
Sonuncu dəfə döyüşəndə o qədər də uzun çəkməmişdi. Bəs şənbə günü bizi necə bir döyüş gözləyir? Your last fight against Jalin, it's only one round and you finished him with submission. What's about the upcoming fights? You know, I would love to give you guys a 3-round battle. You know, I would love to go 3 rounds with Rafael Fiziev. I think I can learn a lot from him. And I would like to show the world everything I got and just dominate him for 3 rounds. Mən 3 raundu döyüşə hazırlaşıram və mən ümumiyyətlə fanatlara 3 raundu elə bil ki 3 raundlu döyüş göstərmək istəyirəm və xoşlayıram. Ona görə bu 3 raundlu döyüşə hazırlaşıram və 3 raund ərzində onun üzərində dominantlıq eləmək istəyirəm. Hi Ignacio, Yusuf MMA 101. My question, if you win by finish over a top fighter like Fiziev, do you think you can claim a top 5 fighter next? And who do you think will make you near the title? You know, after this fight, after finishing Fiziev, I think I'm going to be in a position wherever I can ask a really good fight, anywhere in the top 10. I don't know if the top 5 yet, you know. If the UFC think I deserve it, I would take it. Me and my team, we always ready for everything and anybody on this division. But I would love to face some big names like Dan Hooker next, and why not, one of my dream fights, Max Holloway. My last question, do you think your younger brother, Albert, is ready for UFC and can be a champion here? You know, there is not a question in the world. My little brother Albert, Jaulita Bahamondes, he's going to be in the UFC. I think he's still a little bit young. He needs a little bit more experience, but it's just a matter of time. It's just a matter of time. He's way better than I was whenever I was his age. So you guys are about to see a lot of Bahamondes in the UFC, and not just he's going to get there, he's going to be a champion. He only needs the experience and just keep working hard how he's been doing. Sual verildi ki, məsələn, bu döyüşdə qələbə qazansan, düşünürsən ki, növbəti rəqibin top 5-dən olacaq. O qeyd elədi ki, bu döyüşdə qələbə qazansam, bilmirəm top 5-i, amma təbii ki, top 10-dan rəqib gözləyəcəm. Ümumiyyətlə, məsələn, Dan Hooker'a qarşı görüşmək istəyərdim, amma ümumiyyətlə, mənim arzuladığım rəqib Max Holloway-dir. Sonra sual verildi onun qardaşı Albert haqqında ki, düşünürsəm ki, o UFC-də döyüşməyə hazırdır. O da qeyd elədi ki, biraz təcrübə toplamalıdır, amma o təbii ki, UFC-də döyüşəcək və siz Bahamondes ailəsinin üzvlərini UFC-də görəcəksiniz. Hi Ignacio, welcome to Baku. Bilal on your team, how important is that for you? You know, having somebody like Belal Muhammad on my team and on my corner is like the cheat code. Because he knows me better than anyone else training and fighting, because we've been training so long together, like we know each other really good. So he knows what to ask me, whenever to ask me, you know, and just having him as a big brother figure next to me, you know, always giving me advice, always pushing me to be better, you know. I couldn't ask for a better team. I got the best team in the world. Him and Coach Mai, they've been pushing me to my limits. They've been taking everything out of me just to make me better. And I'm always going to be grateful to Coach Mai and Belal Muhammad for giving me the opportunity and believing on me, because if they wouldn't believe in me, they wouldn't be here with me. And that's why I say thank you to God to put them in my life. Belal Muhammad İgnasi Bahamondes'in kornerində olacaq və sual verildi ki, belə bir döyüşçünü öz kornerdə ümumiyyətlə kampında görmək nə deməkdir? O qeyd elədi ki, bu onun üçün böyük bir avantajdır ki, belə bir döyüşçü, belə bir çempion onunla bir yerdə məşq edir və ən önəmlisi odur ki, Belal ona inanır, yoxsa ki, təbii ki, onunla bir yerdə məşq etməzdi. O onun üçün böyük qardaş kimidir və ümumiyyətlə məşqçi korpusuna çox təşəkkür etmək istəyir ki, həm Belal, həm də məşqçi korpusu ona inanır və daha yüksək səviyyədə özünü göstərməyə imkanı verir. Hi Ignacio, Fight DJ Türkiye. Your opponent is now in a 3-fight losing streak and he's fighting in his own hometown.
So the pressure is a little bit more on his side. So how do you prepare for mentally when the situation is like that? You know, he's coming from 3 losses, you know, but he's been losing to great opponents, you know, the top of the division. You know, I don't take those fights as a losses. I think he learned a lot from them. I think this Saturday we're going to see Rafael Fiziev really hungry, the best version of him, and that's what I deserve, I think. So I think I deserve the best version of him, and I think I'm ready to take down the best version of Rafael Fiziev. And the crowd, for sure, he's going to be on his side because it's his house. But, you know, I do my work and I love to change people's minds. Thank you. Sual verildi ki, Rafael Fiziev ard-arda 3 məğlubiyyət alıb və bu döyüşdə həm də öz vətənində döyüşür. Bəlkə daha çox təzyiq məhz Rafael Fizievdə olacaq. O bildirdi ki, bəli, o 3 döyüşdə məğlub oldu, amma bu UFC-nin top rəqibləridir və bu döyüşdə o məğlub olmadı, daha çox öyrəndi, təcrübə topladı. Düşünürəm ki, o qələbəyə acdı və biz Bakıda Rafael Fizievin ən yaxşı versiyasını görəcək və mən məhz buna hazırlaşıram. Azarkeşlər də onun tərəfində olacaq, ona görə ağır bir döyüş olacaq. Just follow up. Yesterday we spoke about the fans in Chile and also in Latin America, if you remember, and now the Club World Cup is going on in the US with the football teams. Then compared to the football and other sports, how big is the MMA in your country? You know, sadly, the football in Chile right now is crossing a bad time. You know, we've been having a lot of success in football how we used to, because we normally go to the World Cup, we normally win, at least we are on the podium, you know, and it's been hard for all the people in Chile. So now I'm fighting here. I can see a lot more support in the MMA community, you know. MMA, all Chile is expecting my fight, you know, and I'm happy I can give them a little bit of joy from sports, and I'm happy to make them celebrate my victories, and I'm gonna tell them, you know, right now, get used to it. Get used to celebrate with La Jaula, because all I'm gonna do right now is win and win and win. Right, and also when it comes to the other sports, for example, the football, Alexis Sanchez will be the example for the young generation to become the footballers, and I'm pretty sure the MMA fighters like you also will be the motivation to the younger kids, and what it's like to be an example for them. You know I got little brothers, I got nephews, I got my kid, my baby, you know, so I always try to be the best example for them. You know, nowadays we have a lot of bad examples outside in the world, you know, so I just try to be the best example for them, and I'm happy to be able to open doors for them, because my little brother wanna be a fighter, my nephews wanna be a fighters, and the whole country now had a dream, you know, if he could, I can too. So I'm just happy to open that door for all the Chilean kids and the people in Latin America too.